kuzimu Tunyumvira ngiyo forote y'umugore wa mwana nababwiye ni mutetwe mwaje kumvira atari maruko yanga mu rugi wane sana nyoko wawe ngaho yewe oya nyoko canke nyene arakene na kuyase kwa nyoko muzana yo mabubwe yanyu hano avuze ngo jana mabubwe yawe nanyari hirya nawe nazana jya mabubwe yi avuze ngo waje nawe mabubwe yawe toka stani byo ninda bivuha sendizani amabubwe yanje Allah wero grashka kana na kiuno cha ibilisi we nyankangara gato we peti mwenyigiza abamamye ku ngubu usigaye muri abapfubuzi muri afubura cyane ibiliza ndababwira ikintu ye muri batonya banje aho kumfasha kuba ku rugo rw'iwanje nimwe muri ko murarusenyora ubu nyene tuvugana umuntu wari we wese nimba ari nikirago yajazanye nimba ari impuzu wajuzanye nimba ari bikwashi wajuzanye ibyo bikwashi ugenda ubitore ubizane ubisohore hanze singe kugusanga ngaha kandi ndarangije mtoto wangu bikwaye bikwaye jana hariya bikwaye baragiye urabona ziriya mbwa ziriya hariya hanze namba ndabona abana banje nyene wabyagimbwa bwana avuye ko nawe urimwe bisobanura ko nawe uringa bizare papa ndakubwira ikintu kimwe abahungu bawe Jesse nkeneye kumbwira guterana induru nabo ikintu gihari fata abo bahungu bawe ubajane sinzongere kubabona bashinze umufuto mu nzu yanje je ni Rwanda ja kurondera ibyo bafokera mugana abo bakirwa bararyamana n'umugore wanje sinkeneye gutandukana n'umugore wanje nkeneye gutandukana nabo batonya banje kandi full stop ubu nyene ubegere mubuvugane uburyo bagenda batoye ibirago byabo baca izo badasama zo za gucinyo ahubwo ntumbire ko badasiramu ahubwo urasiramu wapi erega ntugire ko bananje siramu kandi gasiramu nakumuryango ahubwize bari kandi samu zigita Allah shaki yaje shaki yaje shaki yaje shaki yaje Allah nakuzanye mu muji urushinga ubu wavyimbije ibuno uranyonga bakubona umviriza wenda kubwiye iminota 26 gufungura ucujana nagumenye iyo uja oya tetwa ibu urabona nyo kwasika yangira kandi nawe usangiye wagiye kubaka wirirwa wagira umugabo wawe nk'ivyo nyo kwawangira papa habaye ikiri wanda ko ndi kumugaro maze amasaha 2 ngaho umenga naje gusaba inda mama ari he genda zagiye kwemera ko ari kamubwira ngo ari mu isoko kandi nyo ko mino misi nakwiye ko ndamukurikirana bashobora gushaka gusanga n'indaya oya papa nawe mama ari ndaya akanyeba nta mantu nzafise ndebo buje gukora iki ngaha kwa aya masaha ko nakumenyereye ngaha papa ibintu byo kubaka byandambiye naneze kukwambira gutanya ko byamurambiye erega niwe ko byamunaniye asigaye amaze amasaha 2 ngaha kumwoga hanyuma nawe zagenze gute papa rugero bwa mama meteko kire gukubitwa ni kabiri ku munsi ndakwitwa bakora nkaziwe timba wubake ni Rwanda mesuri urwana rw'imyaka 16 rurara rurisobaza barake bisoye kuko barabyawe nyoko nze ariko rangira ntavyo ubona je shaka tino kwahuka umviriza mwana genda wubake niko zubaka kandi marore gato ndakubona nyonga itakugenda Allah nshatse kuva ko mutegeze n'umuntu namushinze kamazi none umukobwa wanyugira muteye inda cyangwa bamenye nk'inyage ntimuzi iyo bari Guyurandi nyuma yanje uragatoboka muze mudutabare ndabatabaze muze mukobwa washaka kuzira muze mukubuzo igasi bwarano ko kuzima ahubwo nta n'indero ugira wakuto toka sitani pepe mbaya huyo ananishinda wati bilisi papa jesha kumbari zirisibwa gikigabo ukungana cirirwa kumucamwa n'igihabara wani vyo nyene uriko kumucamwa jewe ni Rwanda mucamwa hehe ko mba nibereye mu kazi ziba wakuto wose naje kugufatana igihabara umviriza kabanyugwamo ngaha ahubwo ntabwo ba uwo mukobwa wawe je ndakubwiye uragakobwa
ndahiye tuzibe numvirizo umwe mugabo byagenze gute uje usanzwe ubizi ko uyu mukobwa wawe namutwaye atakazi nifitiye ivyo ndavyo gatakazi wari ufise sawa jere nihuriye n'igihabara kimbari ati we inguzu urampabura hanyuma undaguha amafaranga mugenda kuyahabura n'umugore wawe jere mba ndiko ndarondera rasyo kugira ngo ndayizanire umukoshwa wawe mugaga canduka ko ngomwe uwe uje mu bandi bagore mvanye umukobwa mugiye kurondera rasyo none aharavuze cankarada ahura dashko wa mwakura abandi bavyuka mu gatondo baja kurondera ubuzi mwangu vyukuja gufubura yagufubura so Ketwa nawe muze ututi mani hiza madayimoni enda kubye ko uwo mukobwa wafise umunwa nk'uwimbunda no munabeshwa ahubwo amununi uwo mukubuto nawe unkubi ombe urumvira tetwa nimubwira mu rugo mureguma muzo mwaje gushora tayo mwaje kumvikana we nagira urabibona nyene ko ari umuriro uguma waka mu nzu umuntu aba ariko ararondera amafaranga yo gushira muri uwo mwobo wiwe mugaba ku matana Sha, ahubwo n'umutseze uwo basi umutseze wamukoma we naco ntuka we nafuriza we nababwiye mwaje gushora tayo mwaje kumvikana jana kumvikana nico kiraya wamusuzi tuyumvira ngiyo forote y'umugore wa mwana nababwiye ni mutetwe mwaje kumvikana tayo mwaje kwanya gamurugi wana none tudashwana siwe wamumpaye siwe wamenze umaforote namugwaye nuko bareba ngo takumuvanga uruge kumondera asi mumbarize sha azimamba ndiko ndarondera ibyafokera ari he uragafokera nyoko wawe nababwiye ni mutetwe mwaje ngakumvikana gushora mu rugo arayi naza nahura nisibweri intenze uko kuzimu isibwe ni wewe wakuto ari yanga kucana amatage nakavyaye wewe wantaye mw'ibaraba neza na neza nyene umunwa mupaya nkwaje hakimusumira onu wa nisibgerira uri kinungu sinema bunsese makuru bukinira ni mu nkinzo TV dawe asiye nda uriya muhungu muhamo narenze narenga jana buriya bugufi bwiwe mu nkinzo TV muhoro gasibya gihinzo mu mari kandi buryawe ntiduteka ngo bishe nababwiye tetwa yitabe telefone Allo wa ukene prida nakubwiye ko rizata amajana 5 sawa reka nazikuzanira papa reka ndazikuzane handi turanduzikura ni hatari mukwe birangiye gute birangiye ngo usigiye umukobwa wawe ukomeze umwirongorere wanavuta taswira kipi nilichokukwaza jibu na kosa naona kabisa uliamua kuniumiza sunaisi neza nikawa bubu maana songei kigugumizi radha penzi lako inanizuru ataselewi neza nkawa chizi mana mawenge Shagi amafaranga ni buri kimwe ndavyemera kandi amafaranga agura buri kimwe cyose ariko amafaranga ntabwo azigera agura urukundo amafaranga ntagura urukundo ila leo naona kama pesa ndio sabuni ya roho makanya biremewe kucira urubanza ariko nagenda kubwire yuko ntakwipfurije yuko nawe abavyeyi bawe bozopfa nkuko abanje bapfuye bakansiga mu ngorane ndimo nabashiki banje ibyo sindabikwipfurije ariko umunsi byakubayeko nawe bakagusiga mu ngorane nk'izo ndimo bakagusiga mu amakrize utazi yo yajapfa ni nkuzontahura wewe kuwa utayaona sawa ntayaona ariko nagira ndakubwira ikintu kimwe Shagi ubuzima bwose ugiye kumara ubuzima bwose ugiye kuba muri ayo mafaranga ugurishijemo umushikawe umutima wawe uzuhora ugushira uze wigere wibagira ko wadandije mushikawe nk'indayi nisikilize kwa makini makanyaga nikwambie kitu si buri mara yari yose ubonye mwibarabara iriko iridandaza ngo yicira urubanza kubera ko ngo uyibonye ngo iriko iridandaza mama ngo yahenye ngo ariko aridandaza no kubera ko I think mbere yuko abimaraya nabo yari yifuza ubuzima nk'ubwo bwawe yari yumva yokata inkoko nk'uko nawe uyikata akayirya kwa hiyo kubera ko ubuzima bwamukoze nabi ubuzima bumubana bubi nibyo byatumye yumva yuko agomba kuba proud yo kuba maraya kwa hiyo akawa malaya
Ile inaitwa ndoo ya cha usiku. Cha usiku. Akadogo kandi kadogo ubasoma mu. Jeshi haraka sovje. Cha usiku. Hivi natumia. Thank you again. Thank you podcast. Yo mwenye ngoza hagaze fresh. Anytime nje mamba za cash. Kwa the stormy tomato nera my business.